Meiyara Sauls o tlhophilwe ka nako ya kopano e kgethegileng ya lekgotla eo e neng e tshwerwe ka Mantaga ke tokololo ya boraro ya Patriotic Alliance go tsaya manno a bomeiyara fa e sale ka Ngwanatsele wa 2021. Sauls ke motlatsa modulasetilo wa Leloko la gabo mme o shebile ka leitlho le le ntšhotšho manno a botonakgolo kwa Western Cape mo ngwageng o tlang. I, Councillor Ashley Sauls the First, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. Swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. Sauls o ntshitswe mo mannong jaaka tokololo ya komiti ya meiyara wa toropo ya Johannesburg ngogola. Seno ke go latela magatwe a gore o ne a retelelwa ke go ikobela tumalano ya motlhakanelwa le DA. Le fa PA e natefelwa ke kemonokeng e kwa godimo kwa toropong eo, ga e se botlhe ba ba itumeletseng go thapiwa ga gagwe. My greatest concern is that they brought in someone from Joburg. He used to be an MMC in the city of Joburg Council, and now he's here as a mayor. He doesn't know the streets, he doesn't know our people, he doesn't know our concerns. What PA currently is showing South Africa and Beaufort West is their inability to lead, since it's their third mayor in less than a year, 2 months. They don't believe that there is leadership in Beaufort West from the PA with the capability of leading this town. Matsapa a go ikgolaganya le mmeiyara le Leloko la gabo go utlwa tshwaelo ya bone a iteile sefoletse.